তিনিও কেস হাইকোর্টের 2 নম্বর কোর্ট হিয়ারিং বগে কাছাকা জাস্টিস টি অমরনাথ কোর্টনি বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চ কেস নাম্বার হইকে WPC 115 of 2026 केस फाइल है सिनी ताकू को करा बिसिंग देवरमा एंड 2 others of Bishramganj area versus State of Tripura and TTADC and State Election Commission. As a go total respondent का बरो केस के मजा go total respondent का 5 जना TTADC के respondent number 4 के बरो ने बगै बरो ने advocate बो appearance का ते on behalf of the TTADC and is appearance का on behalf of the state Advocate General by the additional J. Dipankar Sharma appearance. Okay, যখন তিনি কোটো হিয়ারিং ইতিনে যেপ্রু কাসাকা টেকাবনকা আজ ওরাও নলেজ নুজাকা যে বরংনি পিটিশনের কিসে ডিফেক্ট হম এন্ড তে ডিফেক্ট তমন বগেরে কোট বরনো ক্ল্যারিটি কয়েকটা সানকা যে নরক তামনি বগে প্রেয়ার খাইকা তামনি বগে কেস খাইকা বড় সাকা ফর দি joint demarcation purpose and tabong boron ite tam prayer of the state of totong buba hai rok sungkang ka borok as kaham ka bo abo khaimaliya jai ho tarpore ngake in the meantime court hearing ungte no boro saka je court boron request ka je norone defect petition tongo naro case withdraw khaina di case withdraw khaike because jodi court dismiss khare kata gone abo both the parties jodi settle jodi dispose on the same subject matter the others party between the same party te bar case khekne itham am bagaitam case am poreka poro understanding the cause of apo pujoile poro case withdraw kheka now abo poro petitioner side of jehetu case withdraw khaina kha still boro ni liberty tamo jete bisa case khaiman phiro either PIL pun khaimano for the greater interest of everyone একবা আগিনে হেকে কোন খাইমান ওরো যে নুবজাখা তিনি তো হিয়ারিং গে বড় খাকাই দমনি যে জয়েন্ট ডিমার্কেশন খালাইনি বাগै নাই যে মেপ দমনি নগর পঞ্চায়েতনি আবস বড় সানমানি হিনি খানামো গে তামগै আবনো খেরা জাগলিয়ানা एक्चुअली बरनि मेन प्रेयर बेसिकली चाइटा एमने तो बरनि प्रेयर पास होइटा नखा मेन लिंक फॉर जॉइंट डिमार्केशन कैसे प्रेयर बरनि ते कैसे के एक्सक्लूजन ऑफ TTADC एरिया फ्रॉम द प्रपोज्ड नगर पंचायत 3 नंबर अंक जे ओ नगर पंचायत तब एडमिनिस्ट्रेशन रन ता खाइते 4 नंबर पॉइंट के जे इलेक्शन ता खाइते और बिश्रामगंज नगर पंचायत तो के ते कैसे के 5 नंबर पॉइंट का तो मैप रनन थुम बरनो कोर्ट संग जे नर्म तांगै संग संग मैप रननि नर्म बैकग्राउंड नर तो गवर्नमेंट अथॉरिटी बुया it is a matter between the two government authorities they will share the matter and will demarcate the same abhaita ege kaboma authentication record the matter of faikebla ege abato joto jaga to government record poto normally private persons rono ta haini share bo khaimiya court rogo to jamari ni abon bagine boro sungja khangke am pore understanding the scenario of the case boroni learned counsel case no withdraw khaiga saying that they will share kaham petition khaini case khajak pinai नाइने के ओ केसो एडिसी नि जे ताबो AARC नि चेयरमैन बो थांका आरो बा CM थांजा NDC EM लो थांजा के एडिसी नि बखाक्ति इंगै आ केस नो बाहाय के हैंडल खालाय दाउ बस कांनि सालाब न वानसु एतौ बा some normal side one in due process of the course of in due course of time some bo bahaय ka agoi tong everything to jaga media satokliya Okay, to o case abato to withdrawal khaikan ke lela grasnai te wisha poro any person not only the beaching Deborma any persons if they are being not satisfied with the proposed new gram of Nagar Panchayat Bishramganj Nagar Panchayat beaching badebo kobinu borokbo PIL case khaipema if it is they are residing of the TTADC within TTADC area state government because of the inclusion of the TTADC area in the proposed Nagar Panchayat. State government ni facility kya ke ogno clarification ranani bagi professor site of court na actually court sunu kemno pun sungliya advocate general sungliya anoko sungliya kemno pun sungliya because case japro hearing always petitioner side no sumo petitioner side ono bo kabuma questions put up kaman jagao काम का से clarity remali abon bagaino je clarity remali karon because of a defect petition
Kabu makbul ba hoyto ba dati case kanya thangte no hoyto ba apte man might not be intentional defect. Intentional defect yang mano because tarahura case kanya thangte no hoyto ba apte kan hai ani kha khai mani ke. Jaga thang tomo to ADC ni by ADC administration of no. Moreover, this matter is very sensitive for everyone, those who are residing in TTADC area. So far, any understanding what they think, okay, as well I say, sensitive is very important case. Bas kita hai najak na. Tension najak fini. Hopefully, petitioner side or any person, जो दिखे वो feel करेंगे, they may file the case.